Tinapalabas, inawis ni Paula ni Dolores ijay karayan para iti plano da kada mortadyo ngem saan da na uray da itoy. Kasta unay asuron ni Paula, nupay kasta, saan anaawanan itinamnaman ni Paula ket pinakitaan na latta itinasayaat. Pinadigwan na iti sidaan ken nakis istorya pay da itoy. Kabayatan na, saan met ang makaturog ni Charlie. Agin inom iti balkonda, iti pagamuan tapimik sa ti angin. Nagbuteng da itoy. Itagagayem at tuyin tituloy ti Nobela tayo anapaulwan. Rhodora! Kastoy ti angin na. Idi nagpakita kanyak ni Rhodora. Saan? Ungnay nga ko na. Saan? Diyan kaya ito na makita ti alalya ni Rhodora. Mapanak iti ayan ni Papa. Oh, apay akasta tila kabiho. Kasla mabut-buteng ka. Papa, pimbig sa ti angin. Iso nga'y mayak dito'y silid mo. Anya? Amangan nga no, agpakita manan kanyak ti alalya ni Rhodora. Ah, May baglakit din tawan nakitak ng alalya. iyo, saan nga agpakita pa'y? Takasta tidako na di mumbaki. Papa, Isungawan ti rumbang apagbut ngam. No nagangin man itay, gagangay lang. Nang runa tado ti kay kayo iti aglawlaw. Naungor ti angin. Ala, umay kan di ti katregiyo. Maturog tam. Dito'y ka na maturog. Amom lumay. Adamad madlaw may kini Dolores. Anya day tama ng karya. Kasla adda deprensya ti panunot na. Ha? Ne, apay, pagkunaam iti kasta, manang. Da kamay akad kadwa na ijay project site. Kat madlaw may ano da duma. Agsasaw ngag may sa. Agkat katawa pa ino da duma. Kat agmay samag. Kan madlaw mi pay. Akanayon ngagmay sa. Medyo adayo pay ti ayan na. Madlaw mi latta akas laad da kakinkin na tawa na. No kasta, nakadlaw damatan. Agpayson sakit day tay kuna ni Paula iday. Ngagmauyungan ni Dolores. Ala, saan abali akasta ti madlaw yukan kuana. Tinapatag, nasaya at ti panakilangan na kada kayo. Ayun nagagat pay. Saan mi mutkit di ita nakabutang? Gaputa mayat mo ti panakilangan na kada kamay. Saan mo't nga agdangran? Ay, Apay si kalumay. Saan mo ka di amadlaw dayta kin ni Dolores? madlaw ko. Ngam, awan lata parikot. Nga oray, adamadlaw ko akastakan kuana. Nagagato pay. Dandani awan inanana, no may papan iti trabaho. Ayun pudno dayta lumay. Ngam sayang abalasang taadamot ten deprensya ti panunot na. Rhodora, dandani malpas ti stage ija eskwilaan. Kat sumarunon tumatan ti simbaan. Wan, nagbiit amalpas. Gaputa, agtrabaho amin anatangdanan. Kat numalpas ti simbaan. Agkasar kayo matan kan ni Sir Edmar. Wan, agkasar kami. Ay na, nagmayat man. Siyak ti kang runaan nga abay Wan, talaga asika. Dolores? Apay? Saan ka kadi amasair? Ha? Apay kumama sa Iraq. Saan Naragsakak tupay. Talaga? Wala. No ibagak ada kayo laangan ka na Edmar ti agkalaysa. Mayat ka? Ha? Ne? Apay akas tamot tanti bagbagam? Basta. Wala. Imposible nga umanugot ni Sir Edmar. Kat si kangaruti ay ayatan na. Kan maysa,
Awan tigandat ko amangagaw kan ko anaan niya. Ay, unay kan. Isa sumardang ka man. Saanan aday ta ti pagsaritaan ta? No anyala di tan ti bagbagam. Yahoo! Dolores! Adda kagayam dito paraangan ni Rhodora. Na, Napanak iji balay yung awan kay dyan. Apay Paula? Umayak la makipatpatangkan ka. Sige, Dolores. Inakon idyo unag. Agsarsarita kayon ka ni Paula. Umay ka dito Paula. Adda suman ko. Ha? Ne, mayat Kana yun ti pa nagluto yung itisuman Win tala ko ni nanang ko. Mapanan tumanan isursor. Kat, apay nga rod kita asuman. Ilakom kanya? Saan? Kaninta. Naimas da ito eh. Sige, kabayatan ti pa nagsarsarita ta, kaninta. Sige Ngam ikanak iti uray doa taipan ko dita unag. Adda dita ni Rhodora. Ha? Adda di taunag ni Rhodora? Wen! Para manantamot iti suman. Ni Rhodora? Adda? Imposible. Oh, apay ikulang ka. Ha? Kwa? Sige. Mangipan ka iti dua asuman di taunag. Sige. Daytoy. Mabit lang, daypan ko iti unag. Anya ti bagbaga ni Dolores. Paula, itay ka pa'y adi matimtimak Kaslada pang panunutam. Ha? Kwa? Awan. Amom? Ay ayabak ni Rhodora iti unag. Ngam di namat kayat ti rumwar. Anya? Iso ajay suman mo. Ingkabil kon iti malukong. Kanunan to inton mabisin. Aya? Wan gayam. Anya ti pagpatpatangan ta? Apay anak ka umay ka? Kwa ngamin. Basta. Kaya't kalaang akapatpatang. Wan gayam. Apay di ka makitrabaho ijay project site. Di adda kumamot kwartam. Saanan ang kasapulan? Sa bagay, adulat ti kwartam. Taag kakapintas dagiti kawis mo. Wan, adu ti urnong ko. Ay, uray siyak. Agur urnongak mat. Ngamin, kayat ko manen ti agadal. Kayat ko ti agbali na maestra. Tapno may sakto nga gisuro dito purok. Anya? Wan Paula, isong agur urnongak. Tapno addan tong aramate. Alpasan! Asan tayo dito katayon? Alpasan ti stage! SP1 Martinez, nagbiitan. Nalpasan ti stage. Kanuray ti eskwelahan. Kastamet kan ti CR, kan ti quarters dagiti teachers gamay ditoy. Wen hepe, talaga nalpasan. Kasano saan na malpas, katagraman dagiti babay, nga uray babaket, kat makipagtrabaho-tan. Uray babakit da, hepe. Kabalan da pa eh. Nerwam da itinadagsin ang trabaho. Sa bagay, kat, anya ti sumarono SPO1 Martinez. Ti simbaan, hepe. Importante matisimbahan ni Timay sa purok. Nang runa dagiti kasi ti dayto ya purok. Nga dayo di sentro. Wen nga rod, hepe. No kasta, irugiyon ti pan na kay patakder ti simbahan. Wen hepe. Kastamutin ti agbali na dispensary, wen o health center. Sige, makamu ka nga rod, SPO1 Martinez. Wanya, good jo. At ka din ni Dolores iti balay da. Awan mo tayo. Ayan na nga rod. Di mo. Yung mamangan no anda di construction site. Tamang mingag trabaho jay. Kasta. Awan mo tayo. Anya kay taramid na tayo. Da tayo ka din di agaramid iti pamuspusan. Bueno, ipaima tayon kini Paula. No da tayo ti makauna. Nasaysaya at pay.
Isungag gunay tayo amin. Reglado, Mortajo. Ket no da tayo ti makauna kini Dolores. Singirekmet ni Paula. Salpag na gijata tao. Na nakabaybayag da. Duwan na Domingo da iji purok berde. Ang aging gaita. Awan pa lang naramidan da. Papa, Di damat lang may isang peten ni Dolores. bayan nyo da, Papa. Saan na bale? Adda ni Bugoy akadwata ditoy. Adda tagaluto. Oh, Masirib ni Dolores, Papa. Iso maringatan lakit di damortajo. anya? Masirib? Nagsaya atin ngayon kasta. Kasta ti kayat kong asawan. Masirib a babae. Ngam, kasi tinako-nako ni iho. Kita ampay nga umuna. Ngam no talaga asaan mo akayat? Kukwakon. Anya tinapaliw yu iti balay da Dolores. Idi masidag kayo, Godjo. Awan ba tao yay, Mortajo? Anya? Wen, nakalulimag. Kanawan silaw ti balay da. No kasta nga rod. Sa dino te ayan ni Dolores. Saan nga mo, Mortajo? Ket dagiti naganak na ayan da. Basta awan tao iti balay da. Di nga mo, no ayan da. Salbag! Sige, agawid tayon. Baliwan tayon tumanen ti umay. Kaduan nak amaturog ijay balay. Awan da na ng kintatang ko. Pasensyakan, Paula. Jak kayat. Paayan na? Wen, gaputa jak kayat ti maturog ija balayo. Agawid ak tumot lang inton madamdama. Ngamno ita, dito yak pa lang ayan ni Rhodora. Agsarsarita kami pa dito paraangan na. Mabalin ka di ti makisarsarita kada kayo? Agawid kakit din. Gaputa saan ka akaraman iti saritaan mi. Adda nga min sekreto mi adwa. Anya? Iso nga agawid kan, Paula. O sige, agawid ak nga rodan. Sige, inakon. Panawan ka pa'y nga rod dito eh. Agmauyong atalagan ni Dolores. Amok nga awanin ni Rhodora. Gaputa amok adakas ti inarami idi da Charlie kan kuana. Nalabit pa'y ket di apinatay dan. Nasaya at launay. Gaputa awanen ti kakompetensyak ditoy iti kinapintas. Anya, ikalaysam ni Rhodora? Wen anti. Kasano nga ikalaysana, ti maysa akararwa. Diyo ka di kayat ni Rhodora, anti? Kas lang amin agkadkad kayo. Kwa barok, apay kit di nga kadkadak, kat napintas a babae ni Rhodora. Nasingpat ka nagagatpay. Wen anti, pudno day ta. Apay, kaano ti kalaysayo? Inton malpas ti simbaan, anti. Da kaminto ti kaunaan nga agkalay sa iti simbaan dito'y purok berde. Edmar, Ket maawis to amin at taga-purok. anya? Edmar, daytay kwa. Amangan no. Nuan niya, anti. Ako, sige. Siga ti makam mo, barok. Nukunam nga agkalaysa kayo kan ni Rhodora. Mabalin latta. Awan ti makaipawil iti dayta abanag. Pudno day ta, anti. Sige, inak maturugan. Panawan kayo pa dito'y salas. Masapak kami nga agpailinton bigat. Takasarita mi ni Mayora. Sige, barok. Ay, anyan ti kastoy a mapaspasamak. Ikalaysa ni Edmar, ni Rhodora. Idinto ta. Gamala.
Awan ti makaipawil iti dayta. Alpasan ti eskwilaan. Ti stage, CR, kanti agbalin a quarters dagiti teachers, Mayora. Sumaruno itan ti klinik, kanti simbaan. Kasta ka di, Edmar? Nasayaan. Maragsakan iti dayta. Nagbit nga rod, Apo Mayora. Biliba, kadakot. Iso ngay may kami. Tay pakamumi dayta, Mayora. Pagyamanak mat dayta ngayon pakamuyo. No bilang tagkurang ti kwarta, ibagayo laeng kanya. Wen, Mayora, kat agyaman kami unay. Talaga gayam nga agimprove ti purok berde. Simbahan ka no gayam dayta sumarunong aramidan da. Huwag nga rod, Martajo. Bayan nyo, ngam iti kanito amalpas aminan, agtignay tayon to. Kanya tiramitin tayo, Martajo. Nalakalaeng. Kat sayang tulang dagiti nagbambanugan dagita atat tao. Martajo. Ay! Martajo. Da kayo apasurot ni Don Marcos. Anya ti aramidan nyo dito eh? Martajo. Kaslad da kayat asawan ti panagrungrungi ityo Ako Dolores. Nagpintas ka ita. Amom, kaya't da ka makita, iso nga may kami. Anya ti masapulyo? Pag-iso, Martajo. Kaya't may nga ibagaken ka, adananang kentatang mo. Ket adda itan, ijay ayan ni Boss Marcos. Anya? Apay! Iti anya agapo. No kayat mo amamuan, nasken na sumurot kakada kami ita. Tano di ka sumurot, sana palubusan ni Boss Marcos dagiti dadakkel mo. Sumurot nga ta ni Dolores kada mortadyo. Gagayem, di uliwana dinggen, tituloy tinobela tayo anapauluan. Rhodora! Pinapalabas, nakasarita ni Bakat Lomen ti may sa apada na abakat, akatrabahuan da iti project site. Iso ni Bakat Karya. Nakuna ni Bakat Karya nga addamadmadlaw na kini Dolores. Agsasao ken agkat katawang agmaymay sano da duma. Amulatan ni Bakat Lomen no apay. Iso ako na kini Bakat Karya. Asaan na bale ta saan met nga agdangran. Kabayatan na. Napan da mortadyo iti project site. Ket adda nalagip na nga aramiden to. Kalpasan amay patakder ti simbaan. Iti day tagundaway, immasinag ni Dolores kadakwada. Itagagayem, adtuyin tituloy tinobela tayo anapauluan. Rhodora! Nya? Apay! Iti anya agapo nga dadagiti dadakkel ko iti ayan ni Don Marcos. No kayat mo amamuan, nasken na sumurot kakada kami ita. Tano di ka sumurot, sana palubusan ni Boss Marcos dagiti dadakkel mo. Anya? Iso nga umay kan. Intayon, sakbay, amagabay ti amin. Dolores! Maimbag ta nakita ka dito eh. Paula? Oh, apay akas na madandanagan ka. Adda ka no dananang kantatang ko iti ayan ni Don Marcos. Tsaka mo no kasano anapasamak na ita. Umay kan, Dolores. Saan? Ha? Saan ka sumurot kadakwada, Dolores? Al-alilawan da ka laang. Tapno sumurot ka kadakwada. Di ka sumurot. Paula? Saan ka sumurot kadakwada, Dolores? Saan apod no ti bagbagada? Pudno ti bagbagami, Dolores. Di ka mamati, Dolores. Sino ti patsak kada kayo? Ni Paula ti Patsyam, Dolores. Oh, anya. Apay asyak tikit kita akasta, Dolores. Saan nakadiapat yan? Pudno ti ibagbaga ni Paula. Iso ti Patsyam. Dolores, umay kan. Di ka nagsayang iti oras. Sana ka sumurot kada kayo, Mortadyo. Ni Paula ti patsak. Rumbang lang asyak ti patyam. Kasyak ti gayim mo.
Di mo patpatyan da Mortadyo. Ha? Oh, da kayo. Anya pa ilang aramidin nyo dito eh. Mortadyo! Ala, pumanaw kayon, Mortadyo. Ha? Pumanaw kayon. Kat diyo singaan ni Dolores, iti pa nagtrabaho na. Saan ka mapmapang no kasta nga awisan da ka, Dolores? Maisagmak ka laang. Anya? Dananang kantatang. Ang mga nupudnumat nga adda kadakwada dagiti dadakkel ko. Adda dananang kantatang mo ijibang kagyo. Agsipsibog da. Di ka agdanag, Dolores. Ha? Kasano nga mom? Di anya. Dolores, awan ti pagdanagam kadagiti dadakkel mo. Gaputa itaylaan. Nakasaritak ni Nana Nena. Nasabat na dagiti dadakkel mo. Mapandakan no agsibog ijibang kagyo. Agyamanak. Kunak nupudno ti imbaga day dya amortadyo. Saan apod no? Iso adikan agtaltalek kadakwada. Kan oray ni Paula, saan kamot nga agtalagkan ko na? Wan, sa anak mo't nga agtalagkan ko na. Dolores? Asino ti di mo pagtalkan? Sika! Ha? Sige, pumanaw kan dito, Paula. Gaputa sa anak mo't nga agtalagkan ka. Agpapada kayo kada mortadyo ajak pagtalkan. Anya? Agyamanak. Kunak no punno tayo na kunada mortadyo. Punno ka. At dadananang kantatang ko diti bangkag mi. Agsibsibog da iti mula da. Saan nga amo da mortadyo diti bang kagyo? Isu nga awan ti pagdanagam kadagiti dadakkel mo. Rhodora? Kat ni Paula, saan kamot abasta agtalagkan ko na? Tasipod pa'y amutan ti ugali na. Sa balik ti ugali na. Napintas ti ipagpakita na ken ka. Ngam iti kaunggan na. Dakas ka ken ko na. Uwan, Rhodora. Amok kit di dayta? Isu nga uray na saya ti ipagpakita na kanyak. Saan na ka basta agtalag? Nasayat, dayta. Ala nga, Rudan. Agsublitan iti project site. Sana bahali. Ta nakasaritak mo't tanda ng kantatang. Naisurok mo't tirumbang na aramidan da. Nubilang taadda agaw awis kadakwada. Nangro na dayjay amortadyo. Salbag kayo, Mortadyo. Nagbayag kayo lakit din aya diti purok berde. Saan da kayo ang mauray? Iso sinurot na kayo ditoy. Boss, itay laeng. Napan kami jay awagan da project site. At day jay ni Dolores. Anya. At dayjay. Anya't araramidin na ijay. Agtrabaho jay, boss. Ang marmartilyo, ano, ang palpala. Diyan ka mo, boss. Basta aday jay. Kasta. Naatap ngamin, boss. Amo na ti lumiklik kada kami. Dolores, nakita nga dada Charlie, kandon Marcos. Iso ati maibagak, saan ka arum-rumwar, no awan ti kadwam. Masapol adida ka makita da Don Marcos. Ha? Kan ibagam kadananang mo. Tag na adda pay laang iti kalapaw yo, idyo umayo. Takno saan ida ang makita da Don Marcos. Taamangan nga agpayso no agbalegi da nga agaramid iti mati. Rhodora? Malagip mo ka diti inaramid da idikan ka. Inaramat da dananang mo. Imbagada nga intalaw da dagiti dadakkel mo. Iso anapan ka mat. Wan? Pudno dayta? Sa bagay, addaak amang salaknib kan ka, Dolores. Agyaman na ka. Angam, kasanon no uray si ka. Kat maisagmak gapo kanyak. Saan to ang mapasamak dayta? Ay na, agdanag akon, Rhodora. Basta di ka rumrumwar asiksika. Kan may mayat sa laangan no ibagata dayti ka ni Edmar. Iti kasta, maprotektaran na ka. Dito'y kapay laang balay ko nga agnaod, Dolores. Narigatan, ang mga no agbalegi dagiti awanan puso amang italaw kan ka. Angam, nakababain, Nana. Awan di rumba nga pagbainam. Naimbag dito'y, tada ni Edmar amang salaknib kan ka. Agyamanak nga rudno kasta, Nana. Agawaan, pumanaw tan dito'y. Saan na bale? Nabagaan tamot tanda nanang mo nga agyan da pay lang ityo umayo.
Kat saan da pa'y lang nga agaw-awid dito eh. Wen Rhodora. Aday ta. Naala kong dagiti importante. Intan, Agdiritso tan iti balay da nanalome. Kastagayam. Nasaya at met, no dito'y kapaylaeng Dolores. Sa bagay, idi pa lang amadlaw ko asan ang nasaya at da Don Marcos. pudno day ta, Sir Edmar. Nataltalgad dito ni Dolores. Taadda ka amang salaknib kan kuana. Sige, siya kunti makaamukin ko na. Mabainak ko ma, Sir Edmar. Ngam, mabutengak ngamin. Natalgad ka dito'y balay. Uray ni Rhodora. Naskan nga agnad dito eh. Nangag mo, Rhodora? Saanin anaskan? Awan ti mapasama kanya kadakas. Ngam, Sikati kang runaan, Dolores. Gaputa dadakas ang panggapdakan ka. ngam, Nasaysaya at nuray sika. Kat agnad dito'y balay, Rhodora. Amang ano iraman da ka pagkaramidan iti dakas. Oh, amangan mo't no naapgad ay talinotom asidaan, Dolores. saan mo't ah? Amangan mo't no nagalas day talutom. Sika ah, kanayon mo nga ibaga ang naalas tilutok. Ala, saan nga rodan? Taramanak man ti sidaan alinotom. Mayat ah. Mayat. Makitam, mayat mo't gayam. Sa ita, ibagam ang naalas. Kun naklaang mo. Dolores, aglutluto kagayam. Nagbanglo. Ay, una na. Kunan ni Rhodora ang nagalas tilutok. Saan? Ang angawon na kalaang. Ay na, nagbanglo. Mabisinak paikit din. Sige, urayin tayo ni Sir Edmar. Kat mangan tayo, nana. O sige, mapiit la day jay. Napanalaki na sarita di tagabantay iji project site. Edmar, kasla makitkitak ti mapasamak ariribok diti purok berde. Ha? Apay akastati ko nayo, auntie. Gaputa ang muknoan niya ti aramid ni Don Marcos. Nangro na ita, taadamanin diti purok. Auntie, Kunak no pimbanaw dan dito ya. Ngam adadamanen. sana bale. Taiti ka nito nga agaramid iti saan ang nasayaat. At dadag iti pulis amang tiliw kadakwada. Ay, Ngem sapay ko mata di da agaramid iti madi. sapay ko ma. Taidi, amin akayat da, maaramid da. No kunada nga ited mo titaraken mo akalding kadakwada, masapul nga ited mo, tanu saan dangranda ka. Kastagayam. At dapay binugbog da idi Gaputa di da makikilan. Binugbog da? Ni Mateo, tilakay abaro. Nadamag da Don Marcos ang nakatsamba iti apit na. Dayjay, napandamutan din ang ran, iti saan da makikilan. Ket, anya tinapasamak, auntie. Kapilitan nga inted nila kay Mateo ti kagudwa, tinaglakwan na iti apit na. Anya? Uwan barok, iso asipod idin, tunggal pumorok. Saan dan nga agistorya, no kasta anak katsambada iti nangato a presyo. Ilimod dan. Mananggundaway dagayam. Talaga, isuda ti matultulok dito'y puro. Saan nga agnanayon ti kastang aramid da? Nang runa pa ita, taaddaak dito'y purok. Nga magannad kalatta. Taita nga addan ni Don Marcos. Amangan no pilitin na kamanen ako mapang kadakwada. Saan ka ka dingag pasyar dito puro? At da ka mitlatan dito yung nagtibalay. Dito yaklatan nung nagpapa. Agabak ka ka di. Uwan papa. Adalat pa nagamak ko. Umay kakit din niyo. Rumorta. Mapantaman git di kita ang ibagbagada a project site. Talaga nalaing da. Sana ka sumurot papa. Da kayo langan kada mortadyo. Bueno,
Da kami lang arudan di mapan. Agpasyarak man di ti purok berde. Tamarang ada makita kapagsayatan. Ubing! Makita yung kadita kita natang iti aglawlaw da itabalay? Sige. Umunag kayo iti inaladan. Ket alain nyo amin anateng. Mayat na kita, tasaan da pailang anatang kanan. Hala, agaraw kayo! Alam tayo rin natin dinoy! Nagduduma! Anong met lata? Tatmo, ado, tisidahan tayo! Ano ba? Ay! Hindi mo lang! Iyo apihan! Warirad! Di mo ipalit si Gabakan. Tano saan? Paltugan ka. Ano siya? Umadayo ka! Hindi mo lang! Kayo talaga! Sige! Ituloy tayo apurasan! Mapangkamin sa Nedbar. Mapangkamin barok. Sige lang kakabsat, inton bigat manen. Wait. Naragsa ka pa nakakita kan Kaedmar. Ha? Ni Don Marcos. Kadwa na dagiti pasurot na. Oh. Mas daw ka ang makakita kanyak? Kumusta kan, Edmar? Anya ka diti masapol yung kanyak, Don Marcos. Saan na nanaskan na damagang paidekta? Gaputa mo mon. Ha? Talaga gayam nga gimproban na ito'y purok berde. Kaya damag ko asiga kano ti akin nakam kadag ito'y. Agraman ti pan nakaadda ti kuryente iti da iti alugar, sigalat ti akin nakam. Tumapog kan sakit di iti politika. Anya ka di talaga ti gagarayo kanyak, Don Marcos. Diyak kayat yagin lalaing iti na ito'y alugar. Diyak kayat amaadaan iti iskwilaan ken no anya pa'y dita da ito'y alugar. Anya? Iso bilbilinan ka, Edmar. Bilbilinan ka. Para crack mo amin. Kagitim patak diryo. Anya? Anya ti aramiden ni Edmar iti day tagundaway. Gagayem, di uliwana dinggen ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Rhodora!